gamla zwavhuḓi. Okay, let's go. Okay, khazwa ndamse arekoskonera ambakatina Makhadzi ane boinini mudivesa nga manda hune ri ḓo divesa nga manda uri afano njele musi o swika boyi ndi nga vhino nanga dzhelele nga u tou ralo no vha na dzimbuso nzhi dzine ri ḓo vhusa dziṅwe ri ḓo dzi dzhia kha vheiwe nga hafho nda hune no zwi vhona zwori na musi mushumo takuchedza zwavhuḓi nga manda u bva njele harabali hune hu khou pfi hu na mushumo muhulwane nga manda nga dzi 8 hanefho hune ha khou pfi stadium tshi a ḓala vha songo ngori o tou ḓedzana zwi stadium zwo no nga sa Botswana nga u tou ralo fhedzi a thi ndoṱhe hafho ndi khou takuwa khathihi na tumbu nga u tou ralo u tou bva kha tumbu online mafhura nga u tou ralo hune ro tshi nanga hangi kha Facebook ya Makhadzi live uri ni kone u vhona heyi no documentary i tshi khou itea ḓivha zwakale fano njelele Makhadzi ndi khou ṱanganedza futhi ya kha vhatailela nga ngei musi vhoni ṱalela no ndi khou livha wana ṱanganedziwa and ndi khou tama livha uri no kone u swika na musi ndo funa nga last minute uri ni nthuse uri se ho muvhigo tshitshavhani uri hu khou itea mini njalela na musi Tumo ndi khou ṱanganedza ya khazwo ndi khou pfa ndi zwithu zwavhuḓi nga maanḓa zwi privilege nyana musi ri tshi khou zwi amba ro ṱumana so zwi a konḓa nga maanḓa u ḓiwana huna muthu ane wa ḓivhea nga maanḓa hune u a kona u vhona potential ya khasho ṱhukhu ndi dza ndeme ya so ndi nga vhona mbudziso nthihi uri ndi mini tshithu tshine ri nga tou ri tsho mu ṱuṱuwedza nga maanḓa uri a vhone uri yo it's 80 ya ndi ḽiṅwe ḽa maḓuvha ḽine a vha a khwinesa kha Makhadzi zwi amba mini no tou ralo uri okay ndi Makhadzi khola vhoṱhe vha khou ḓi amba like zwene ri kwa zwi amba mini ḓuvha ḽa dzi 8 kha ini njalele ya labani. Okay, Ntombo na Austin. Re malume ni Makhadzi. Yes. Okay. Original. So the balance 80. Ndi ḓuvha ḽine ndi soko fesa uri li la buthogwa nga mandesa. La buthogwa ndi 7 une re vha ri khou rabela ri khou livhuwa mudzimu uri one ya ṅwe chance ya vhutshilo. And then nga Saturday ri khou celebrate vhutshilo. Okay. Tiri khou livhuwa nga Friday. Nga Friday. Saturday ri khou celebrate vhutshilo. Thank God we are still alive. Yes. So na fesa uri mini a zwi konadzei uri boyi Venḓa hu songo vha na munati. Okay. Venḓa u khou tou celebrate vhutshilo. Zwino ri khou celebrate vhutshilo uri ri kha ḓi tshila ri kha ḓi fema nga 8 dza April hanefha njaleni. So that's the main reason why ro kha the date as 8. Harebelesa uri Makhadzi huna mashango manzhi ane avha hone ri na Thohoyandou ri na fhethu fhambananaho ndi nga mini zwa zwino musi ri tshi khou amba kha ṅwaha wa 2023 a tori one woman show i khou thoma fhano njelele ndi mini tshi mu ṱuṱuwedza uri a tou thoma fhano Ndi khou thoma fhano njelele nga nṱhani ya uri ndo ri tshi sedza nda wana uri miṅwedzi na miṅwedzi ndo ndi khou travel ndi khou anda and then ndi si sure uri ndi ḓo dovha na vha na ṅwe date na dovha na vhuya nda vha ndi Venḓa and hu suri kha ndi proud ngo sa vha Venḓa lini hu tou vha ri mushumo ndi mushumo so na pfesa uri instead ndi ndela ṅwe muthu a mfoni ya ri Makhadzi ndi khou ni buka dani ndo fara gai ndi khou na ndi ḓi show ni mune uri ndi khou vhanganyise vhathu vho nṱuvhaho vha na fanela u vhona Makhadzi a tshi perform ngona ndo vha ṱuwa vho ngo ṱuwa ndo vha ṱuwa to amba ngonga musi vhathu vhanjelele ndo vha ṱuwa ngo ndi kanisa zwikinjelele so ndo pfesa uri nṋe muṋe ndi ḓi itele gigi heinoni vhathu vha ḓe vha kuvhangane na vhaimbi ri kuvhangane ri funane mani ri vha tshithu tshithihi zwi khou pfesesa so ri Venḓa ri khou imba roṱhe ri khou kona ri khou representa Venḓa a huna nḓila yo uri ri ḓo vha ri khou tshivhana ri khou jelasana a huna wa beta roṱhe ri beta as long as ri khou kona u imba vhathu vha takala so ndi khou ṱuwa ri tshila heḽo ḓuvha hii na musi na vhana gigi ṅwe fhethu na swika no swika na ṱangana muṅwe muimbi u amba hashu u shera na dzi haidari ne vanhu zwi vha zwi khou sa Venḓa ri thakuwa. That's the main reason. Yeah, ndiko dalelwa like Austin. Ahuna muthu ane better, u better kha talent yawe. So, arali asika uri ay wow, Makhadzi khou swika fhano ni hafita musi Makhadzi o ḓivha tshilapha la ubi na ubi Austin. Ndo mbula ngomgana ngala leti. Lava leti vuna bade munda leti driver. Una muthu ane nga to mu surprise just for okay. Rinjelela rabali. Ndiko to mu surprise. Out of blue namsi in ka VIP all the way abachingora let us go Makhadzi ndiko dialuwa ne pala ti ngori auna rebeta mona mundi 100 so nare riko munjiya thamsina skore okay ntumba pe that the no ndishela marbende achisuba una muthu ane ngamu surprise just to riyandi adam aniko mupha chithu just yeah I love this guy, he was nice yeah utoma ngote then yori no kajiri chitanga ndo chila kana njere ndi chazi bola ni za madakwa sande mwana ndi chiba ndi bola za madakwa ene ndi sanu yawa ngo chipinga ndikadza kutuku badi mara ndi chikonotwa ne stage ndi mutuku ndi entertain vhathu vokangwaho vha tshi to mfunela uri ndi ya entertainer so vhanje ndi vha ḓivhela nepa
dzindirani mahalwani ndi tshi performa ndi nga zwo ḓivha uri vhadzula gai so arali a kona u reach muthu wa ṅwana ndi nga mu surprise na uri randa ticket ndi ya uri ko surprise mwana wangu uri zwi re badolo ono la line abo wachina nga 8 randa so it's not all about profit ndi nga nthana uri price yone ne ko control crowd mara chipiko chiro ndi chiro ndi vho ḓi wana vhango vhathu vhoṱhe vho kono swika vhathu vha sa swika boy ndi to shona amaga do celebrate vhathu vha sa ḓe ngondi ya uri ndi khou luvhelela ndi khou humbela uri vhathu kha vha swike ngori u vhela samtengo ndi khou gura vhathu vha kono swika chipiko chiro ndi uri vhathu vha ḓale vha mbone ndi khou ita vhukoni hanga ngori zwavhuḓi vhuḓi nda vhona vhathu vho ḓala ndi ya phapha confessesa ndabona vhathu vho ḓala ndi ya phapha zwino mara arali vha sa ḓa vha ḓo ndzima vha ḓa vha khou ndzima zwine nda khou ṱoḓa kha vha ḓe uri ndi ya phapha okay so ndi khou ḓo vhona Makhadzi nda vha ndo ḓi farela cool time yanga ndi khou ḓo rengisa ndi tshi khou ndi vhona ndi khou mama fhaḽa ya rengiwa ndi vha fhe ngori ni hone Somebody, hela zwine na khou ṱoḓa nṋe ndo zwi vhona ndi khou mama cool time okay kha ravhelesa hafha futhi uri ri na vhaimbi vho vhane vha uri ni khou lavhelesa kha hono mushumo dzi 8 uri ni khou ri nga vhalavhelela vha hone nga nnḓani ya Makhadzi vhaimbi vha hone ndi vhanzhi nda ndi tshi nga tama ndi wane vhaimbi vhoṱhe thaidzo ndi ya uri ndi khou shumisa tshelede ya swika mani tshanga ni mune and one thing about me ndi tshi ita show dzanga ati bizi vhathu nga mahala nda vhathu vha ḓe nga mahala ndi a vhusa ro khoḓa vhugai vha amba ine thi koni vho yinda litsha ngori ndi nga si kone u khou vha swika mani tshanga arali ndi sina thina mara tshifhinga tshilwa ndi uri mini vhaimbi vhathu vhane khou ḓa ndi vha badele nga tshelede yanga hu uri ndi nayo lini nga nṱhani ya uri ndi a ḓivha vhuṱungu ha u founela uri dani gigini nga mahala ndo no fhira hone ndi a ḓivha pain ya uri ni performance ndi songo fhiwa tshelede zwi a vhavha ndi a ḓivhela pain so vhathu vha ḓo vha rera kha line up ahuna muthu na muthu we na muhumbula uri kha ḓi performa nga mahala vhoṱhe ndi vha founela uri khombela ndo fara heyi iḓani a tshi khou tenda atenda ndi khou ḓa vhugai ndi khou ḓa heyi nda mufha a ḓa atenda so tshifhinga tshihulwane ndi tsho ndo a funa u promota uri vhathu vha dzi promota vha no buka vhaimbi kha vha zwi ḓivhe uri ahuna muthu no funa u shuma sa holi u confessesa kha vha ri respect kha mutengo yashu ahuna muthu na muthu we na mu disrespect kha mutengo wawe mwamo amba zwino khou ḓa zwo ndi khou mpha zwo ralo okay ari vha ravhelesa uri musi ri tshi khou amba huna vhathu vhane vha nga vha tshi khou amba zwino uri vha khou ṱoḓa dzi thikhithi nga u tou ralo dzi khou rengiwa kha muthu kana dzi khou thikhithi kana nahone na gethini ri ḓo dzi vhona na thikhithi ahuna na thikhithi na nthihi khou wanala kha muthu arali vha pfa muthu a tshi khou rona thikhithi ndi fake thikhithi dzi khou wanala Spa, Shoprite, Jet, Choppies, Usave ndi dzo no khou wanala hone zwa zwino dzi khou ita 8 randa until nga dzi 19 dza March then from the 19 dza March ḓovha dzi khou gonya so arali vha wana muthu a khou offer ticketing u khou rengisa ndi fake hone dzi khou gonya dzi khou ya kha vhugai ubva kha 80 rand ubva kha 80 dzi khou ya kha 100 to bari zwa 100 zwi nga si laṱe tshifhinga tshilapfu nga nṱhani ya uri ndi khou pusha uri vhathu vhanzhi vha vhone thikhithi nga mutengo wa fhasi wa 8 rand ndi nga zwone wa 2 weeks so dzi khou bva kha 8 rand dza ya kha 100 rand ubva kha 100 rand dzo tshimbila for 3 days 4 days 100 rand after 100 rand ndi 150 arala balelo wana hiyo 150 zwi amba uri getheni zwi ḓo konḓa badolo vha dzhena okay yeah ndo fara kwa zwino getheni nda ṱoḓa ḓivha uri dzi ḓo rengiswa getheni kana a dzi nga ḓo rengiswa getheni thikhithi zwavhuḓi vhuḓi mulore muhumbulo muhulwane ndi wa uri hu songo rengisiwa getheni u confessesa nga nṱhani ya uri getheni wa vha na u vhilingana huna muthu ane o ḓo ḓi rengela thikhithi nane a kha ḓi renga u khou ima queue nga nṱhani ha muthu ane a khou renga thikhithi Makhadzi u khou performa ene ino renga thikhithi 3 weeks ago no misa u vhona Makhadzi a performa nga nṱhani ha muthu ane khou renga thikhithi so mara muhumbulo muhulwane a si u rengisa thikhithi getheni no vhanga vhugevhenga getheni uri hu songo vha na tshiphithiphithi vhathu vha dzhene zwavhuḓi so muhumbulo muhulwane zwavhuḓi a si u rengisa thikhithi getheni ndi uri vhathu a vha ḓo vha renga thikhithi online kana Shoprite kana Usave okay yeah so arali muṅwe muthu a nga vha na mbudziso ya ḓivhisa uri okay ya thikhithi ro zwi pfa dzi ḓovha dzi hone ndi dzi 80 so kha ndavhelelo dza muthu ane a khou tou ri wow nda ndi songo lavhelela uri ndi nga mitha Makhadzi kana ndi nga mu vhona kha vibe heyo ine a khou ḓo vha nayo ndi khou uri expectation yaṋu ine havha vhathu navho vha ḓo vha na ndavhelelo kha Makhadzi wavho nga u tou ralo ngelo ḓuvha ḽa dzi 8 ndi henezwo zwine vha khou ṱoḓa zwone dza energy zwo nṋe ndi khou ṱoḓa vhathu vha mphe energy ndi kona u sumbedza uri ndi a phapha zwa vhukuma mara ndi phaphela thungo lini phaphela stagini so ḽa ḓuvha ndi khou vha sumbedza uri hoyu ṅwana ḓo ḓi wa phapha zwa vhukuma
Papa achipfa muzika wa Papa zvapfuma. Okay. And the other thing ndinoda kufori go atidivi ngo. I think I'm say a week before ndingati kana ndakudzi machelo ndiro poster bathu vambudzi roko nyimbo dzipiyo ngori chiva chino tomo imbadira nyimbo njisa but I think it's almost 300 or 400. Yes. Yeah, ndikazvitenda. Ndina nyimbo njisa but so ndikotanga sanza manyalo dziyasvika kuma 500 nyimbo dzenda vanadzo. So rine ndiyam confuse ori 1 hour eyo kanyimbo dzinosvika 500 ndikotopika parupiyo. So ndikofesa rija zvino ndingasitonya goshimisa rufuno rwanga. Poster bathu vambudzi makadzi inikayo heyo 2 hours mayone performance hedzi ndikovatendera vane vana vatombudza vakhodza dzipiyo wana vapahesha ndivapedza heita vakazvibva ukotsuva harisokupedzisana na interview ngauri vadozvomuranga mando remosi vachiyasvika makadzi vanodiva hone ngaingi vathu vodimurindero uri vadinjie zvinepe namusi makadzi ndiwanjerere ndiwamutumwa na mumwe hava vane vakuvona vachitovatsini vakutotsireredza mashokanjerere ndandibvanjerere that's why ndibvanjerere akwamapirasakorapori apandouya Kambra mashaka muna musibo Austin abekomira bad ndikwamba ngo niwanjelele that's why ndikode iforia okay so okay esini ndizuri angapanda zvine angasvi amba zvotopedzisira kune udava achikwamba navasuvi navo Austin na mina nadzo kasho natsamakadzi yangu ndiyo mama reja kana ndiya that thing wami kasho yanga ya makadzi no dzando amba asio mama reja Austin ya makadzi ndiva fano bebe ya makadzi just a page because like roti yariko shimsana chikwa kasi una friends on babo USA bo anamsarana na vachikwa namsetrova haya ndia humbulori ava vane vakobva mashango mara Austin okay zvinoenda zvifunesa ngamanda namakadzi place it's like I'm sorry oita history natural history yamini South Africa riri Limpopo Venda tolamela kana Makhado municipality ndiye nomthotoma oita history yovidza kasho tukutu kanoona vanenge interview natu vanayo kana ndotoma ai ndotoma bada ndikofana ndikodara mani nange ndikodara What's your attire should be? Attire. Makhadzi kamera riambare mini rina. Attire tanovopa pedzi. Ne. Banda. Nenge kujaiva. Vopa ni banda ngondi do wati kama kukudowa ni. Austin midamia muti ndeleze. Okay, kana rubesa komsers kore batwasho makadzi roba naye ngautoraro ndiyene muimbi ane vadozumuranga mandori khala South Africa chipembe kana lote tu emwe Africa ndiyene muimbi wotothoma mufumakadzi ane ringa zviambara richiya araberesa makadzi riamba nga bathono nga Brenda Fassie ndiye ene muthotomo takusa South Africa chipembe alifara alisanda hune vathu vanji vabodi vachivenda nga kha makadzi vadozumuranga mandori amba uri una dzinyimbo njipfuma ono dzisimbe story na tikiti dzine dzava hone zva zvino ndi 80 rand asimbe story vasongorenga tikiti kha muthu ngauri vaijiya kha muthu idava ifake arigecheni kukolavera zvori asvikorona adoposta futika social media uri tikiti dzinova sold out musasira kamse maduva asigachi uri mushumo uve hone ari hakuzvitoda kana asi utamurauro ri vone varenge tikiti gecheni uakuita uri husongova na vugevenga kana vamwe vari weimalining huve na mumwe anadoita zvimwe pedzi rori ringangomuhange horoni pamusanda poto vasimesori pano kalashui zvavugevenga voye vari vatodothomo zvipfa musi zvidoitira ngori vakori patwa pano vadiscipline and rovonanga nderere pamutangaradzi vemakadzi zvazvinomusetichikopesana inombekanya mushumo ubva kamafura online tv makadzi ngangika page MC Austin ngautoraro ekunyangori makadzi aambe zvine zvavambiruni yawe musi auraviresa mushumo hoyu none unowakova hone zvine akuri hezvo zvatoitea ukobvune mbiri yawe idodzura nahone namwa utevera wa 2024 udouya akotouya rine vahashu ngauri vasingangori utotodiwo bva vorutswana Zimbabwe ndichikwamba hange ivo angava na musanda vonomupana chitenzi ngauri kare aona vohuma zvinoise Malawi kambe na vatu achitotobana namanyimanyi twamangogongo ndotolindira dhuva pedzi uri dhuva lisvike norerabere uri usongova na kakati mara ndisikofesa uri ne ndichimbana mudzimu mwana mwana ndasvikaone aona na tsikakati lune arave vofa uchifika mzi ufi hubona tsikakati arabali utamango heyo asingoho usika makadzi ngauri kamsina navo vatonofe vada tsikakati avangazitengera pakudhova na makadzi so ahuna zvizvoralo ahuna zvakakati utoteka msi utova uri chivenda cheri
he wa vhona hone no wa u ḓiri I kha ḓivha hone arali ḽiṅwe ḓuvha kha musi miṅwahani yo fhelaho ho itea zwiṅwe zwithu a zwi khou amba uri zwi kha ḓi itea so a zwi tsheho hezwo zwithu a zwiho arabali ndi shango ḽa mulalo ndi ngazwo ndi tshi ndo ḽi khetha ndo ḓo no thoma nda ita sisidzuluso so vhathu vha vhe free vho renga thikhithi vha sina thaidzo vha sina upfhi he mini kana mini ḓuvha ḽi ḓo tshimbila zwavhuḓi mushumo ḓo tshimbila zwavhuḓi ri ḓo swika nga tshifhinga na vhaimbi vhoṱhe vhane vha vhona kha postara vhoṱhe vha ḓo swika mara Austin na Ntombo ntshi ḓa ndo nḓela vhona muthu vhovho uri ndi a ḓi tou pfa vhovho ndi songo Makhadzi ngoba muthu kana dziwa ḓo fama wa sinyeliniwa wa ndikamba ri odokotela wa tshishika na mutshena ardo dzula khala okay reyo pesa ngoralo Makhadzi musi ni tshi nkwama fhano ni kha social media on WhatsApp today ndo ni surprise nyana no zwona zwori no swika hune na lindiwe nesa ḓivhi zwori ho itia mini no ri tshi nkwama nda kwama ha vha noni vha PSG uri kha vha ḓe vha make sure na musi a tshi khou ḓanzhele ni ḓe ni lindiwe nga zwine rine ra fori ini ni wantha kha ḽa Afrika Tshipembe so zwo tea uri hu vhe na vhane vha ḓo ni tsireledza zwi si khou uri vhathu vha fhano vha ya dina zwi khou itela uri ane a ṱoḓa u dzhia tshinepe na ini zwi vhe na protocol tshi bve zwavhuḓi a kone u uploada ni nga ri mini kha avha vha PSG khathihi na vha MASASA Funeral Service vhane vha vhori vhone supporta nga u to ralo vha PSG ndi khou ri ndi khou livhuwa nga maanḓesa nga nṱhani ha uri sa zwiamba zwi on surprise lungu nṋe ndi muthu ane tou amba ngoho ndi ḓi tshimbilela ndi sina bodyguard ndi khou ḓibvela mahayani a thi thu dzhiela nṱha badi mara zwone ndi zwa vhuṱhogwa nga maanḓa ndo zwi vhona na musi ndi zwa vhuṱhogwa nga nṱhani ha uri tshiṅwe na tshiṅwe tsho tshimbila nga nḓila yone a ngo vha na kwanyekwanye vhathu vha tshi khou thetshelesa hu si uri vhathu vha tshi khou ita kwanyekwanye vha sokou tou thetshelesa vha tshi khou tou ni funesa zwino ha vha na ndango uri vhathu vha kone u ḓivha uri ndi mushumo ni khou ḓi tshimbila zwavhuḓi ri ḓo dzhia zwinepe nga muraho mara zwino zwi konadzea nga mini nga security lune ndi khou pfa ndi khou appreciate nga maanḓesa like ndi a zwi appreciate zwino ndi na mulaedza no khou bva kha vha PSG athera vha PSG vha tshi khou ri musi ni fhano harabali u bva zwa zwino u swikela ḓuvha ḽa mushumo kare ni khou ṱoḓa ya shophoni kana ni khou ṱoḓa ya gai PSG vha khou ri vha ḓo ni security ni songo badela tshithu khavho u swika zwa zwino vha ḓo ni security uri ni be safe because we really know uri nato ya phala njele zwino complex hu ḓo bilingana uri mwana moni funi ifi na ndeni fene yanga nanga na dogidri nanga na dogidri serious ndiko livhuwa nga maanḓesa ndiko livhuwa nga maanḓesa Austin lune ndi speechless to amba ngo wa ḓivha ngori u khou na mushumo ralo u khou na zwithu zwinga tshifhinga tshithihi wa vha overwhelmed sometimes of an stress a ḓivha wa zwi realize no vha ḽa uri eish na phethe na security confessesa lune u to amba ngo ndi khou fa ndi khou zwi appreciate ane ndi khou fulufhesana uri ndi ḓo shumisana na kwa zwavhuḓi na nṋe okay beside PSG vho fhedzisela ndi vha MASASA Funeral Service navho havho a vha ngo kona u swika hezwi no vhona ro vha ri khou broadcaster hu mushumo asi data zanga ndo ri tshi vha kwamana ri hai nṋe no kwamiwa vha mbo ḓi swikela hone vha ri hai ri ḓo rumela gigi dzo kwamana ndi tshi kwamba zwino vho rumela 10 gig yo tori hono mushumo u songo vhuya wa stopa vhathu kha vha u vhona ni nga ri mini kha ndi khou pfa ndi khou livha nga maanḓesa nazwo ndi khou zwi appreciate nga maanḓesa na nṋe vha nthengele gigi kana vha thengele gigi vha thengele gigi na nṋe kha nsikize in okay ri vho sanga my favorite person tum ya khezo zwine nda nga to zwi amba zwone ndi zwori mutuka wa ya habibi ne kho pfa ri highly impressed and ri enjoy and nothing is speechless ndakonda wakonda Makhadzi wona ndo fanela na mia thoro fhedzi mara zwine nda khou takala zwone zwori u khou zama u generator kana u khou to zwikona uri Venḓa proud and ri khou tea u vha na u farana ra vha tshithu tshithihi one of the good days ndi ṅwana wa Ntombo a tshi vha Makhadzi hey okay thank you so much ro vha sanga manda kha vhathu vhoṱhe ri khou vha ṱuṱuwedza uri kha vha renge dzithikhithi nṋe ri ḓo vha ri hone thikhithi ndi ri ḓo make sure kha dzi activation dzoṱhe dzine dza ḓo itiwa ri ḓo vha ḓisela hino mbekanyamushumo ri si khou ṱoḓa u badelisa tshithu ri khou vha ḓisela hoṱhe hune a ḓo ya hone it's complex ri ḓo ḓa ra amba ro imela ri khou tika ro khou mutika uri ngauri vhe vhona uri ha uyi Venḓa o uya Venḓa zwino ya Venḓa musapoteni zwino ri khou u bva Thohoyandou PLK Johannesburg namelani ni vhuye Makhadzi ndi wa vhuye ri ni funa nga maanḓa thiri love you nzanzu na Kezo mama Reggie